le thir tu te chibai kala buk le evek chewa ka chanela kalo lom le evek chu hewena chuanin tukina khanin comment section lampang kan luta dragon fruit hi lei thapia ka hunem ti kha zo na ron om hlol mia ni dragon fruit hi keipok kalo update kha ta dragon fruit hi tu vo in hi july ni som pathum ani a sunday ni ma se ti in video ko ron siam jok joka dragon fruit hi lei thapek ahuna hei in mong hian kan hunga hi dragon fruit oma hi apar hi achuai to hlomani chu ma par na se ema tu na han som ni chuang apar me kan ni chu chuan lei tha kha hetia fura ron thlen ma tak tak anga hian ke chuan ro ron sur sep omtang hian lei tha hi ka pattern thina chuan kumina hian arek lei tha ve khatcha kala pe ni chu chuan chu hei ni sa nen fura tu hian lei tha tam tak om ka ti khamo pathian thil siam a hian lei tha hi atam em ani fura tu ya oma ni sa oma chuan heta lei atanga kan lo pek ve te nen khan lo in cho pol ta ni chuan he an lo ra a thei pato pin tu na hian an ra hi mu chang chu nga hei in mong hianin he ara tam em mai ni apar tuk boka ara hi chu ala tam lu tuk lawa so lai son min tur om boka kumin chu ka dragon fruit hi ara awak don lo mani o le tha ka pelo lu tuka lei hi a lei hi an kham khop to lo bok nen ka tia ro kan siam a lei hi an kham khop to bok lo bok nen ka tia chon ma sengin hei in huang hian a lei hi he azunga tam to em mai ni he lampang hi ka hai khwara chon ar ek chu ka zu phuma bucket te chan vevel hi mo chuan tikhan anita ale thadang engma kala pelawa kumina hian kumsang ni somni panga july ni som pathum ani chu chuan he tihan anon par ta choi ta ni furwa tuina han deng tak taka chuan anon par ta choi a then so lai mi som min tre boka he lai hian tihan ara ka dragon fruit hi thum tui em a then khat phei chon chini kan tia ka han vela an he hian chini thum mi ten ti hel thini chu chuan khi lại khian ka pui chua om boka kan kom chak te khi kan zoom lo khang a khi ani pa na se em me ni khi zang khata khian pasari aparin ka muwa pathum te khi phir mo khi chuan he dragon fruit chi that tak me ni ka ti a fia vak lawa khi moem pathum khi apar vai mim na khian a hlia deuh tlata bor thuma par po kha puitling vek me ni khi mo ani po khi ar ek te an petra an chom threm em manin thlai kha mania broccoli thadeu deuh nei tu te khan ni a chuan he lai han ka dragon fruit chu lo om vele ta ni chuan dragon fruit kha le thape ka hunem ti kha le thape ka hun lut tuka tikhan ara chhom mol don ni hemi ra masa hi ti hian thla khatte han ral chuan ei theina ron omanga chi khan ara chho char to don ni chukum top thleng khan dragon fruit ra han ei le mei to don ni chu dragon fruit ra om dan le om thin dan ni chu chuan tihan aron ra ta ara puitlin chung hi thakhatte nga angai ve aron par tang hian mo chuan thani na hi chuan min tui takin kan lo thei thin ni chu an ron ku mu ma tanga an min khamo chuan tuna hianin ar ek lei tha ka pe a DAP te po pek zeu ka nei thin ki tia kumina chuan kala pelawa pek le te po ka du a kala pelaw ni chu chuan ar ek le tha chau kumina chuan kala pe ni chu july may thatira khan ni ka pek khamo may ya khan ka pe a chuan ti hian anon par ta tuna hianin somthum mantling lo dewa apar le ra hi mo karin ai khan ron par tam le se kumin chu in ra hi achol deuh don mani o ka ti khania in lo tar ve deuh to a ma sengin hey ka be se ang ti beng o ka be se ang deuh tho in aron par ta ma chuan he lampang za khachu ka pai ve ka ni chuma an chung sa khana em rawul tu ka pai ve ka lampang to an sa ka chuan ta chu ka dragon fruit din mon ni a in mo chu ka ron sei le anga hian chu ka dragon fruit chu thei to bin par chu mega amin lo thei om trep boka ko lai ko min trep ve a chuan a then hi chu ala hringa hala min lo mani chu chuan ka lo sei zelang dragon fruit din mun ning noi te an nge ka ti khamo ei ning noi te chuan helai hianin dragon fruit chung war kha lo nei ve boka
hi min har ka ti to le tu ka pathum hi ra ve mo hi tlang zai ze son so lai nen soin muem pathum hi ra ve a hi minon dil ro du chon ka pe phal chu ma se in thon ang chi ka chu ka man lo sia o chuan a chung war ani hi o dragon fruit chung war ani a hi akor eng chi kha mukatia ma sengin alo eng lawa ti hian a ron min hian a hring thawa chuan a ron ke ta a ka lo thin ta ni chumo a min hian hi sen ve lem lo ta kor hi chuan hi ti khwan om ta min trep to hu khumo dragon fruit chung war ani chu chuan nge ka hrichiang to lo mina om dan kha kor kha hring nge eng nge sen khamo nakina min hun a ron update liang kor eng nei ka nei kha chunia ma sengin eng lo me theini dragon fruit kha hi chidang ka nei le chu ni ta a chuan hi strawberry kha a then the ang ka in thon chuak to a hi ka nursery na ani a adu kha chon lo soi zel ro strawberry po tuna hianin a in thon lai tak ani ti ha kan soi te langa chuanin hei in huang hian helai kha ka strawberry kung pakhat omna kha ni ta ni chuan helai hianin hei in muem transparent enge hei ming po ka shelo chuan helai hi slide ani a kan in hi slide ani wang hian helai tanga tuiron kal hian hemi a slider a hian tuitling thin ta chu wang chuanin helai hi dragon fruit kha kan pai ta veka ra nual to chung han ka ui em a hemi hi kan siam ta ni chumo hemi hi khu tu ang kha hi transparent vekin chiang khan langtlang vek chiang khan kan siam ta a chuan hi hian rong po hnoi main ro aron sur le a ha rong po kan la hnoi man lo chuan ka dragon fruit kung khat chu ka lo chan ta der ani chu poi khop mai ka ui em ani chuan hi ka dragon fruit ti chu ania ka pi te ta nia hi par na sem em me hi ra na sabok to a kumina han pasari pariat ven lo to ang chuan hi par vulai tengaron la lawa chuan ti hian hei tuizema pate pe lo chung ka phun tir ania mo hei le a hian ning noi vel han chung thin ro ka tia eng mu chu chung veang ha ti khan dragon fruit le thape khon ani a an para an ra kan e char to lomani chumo so lai po so min te to ma tiang kha ani tun lai kan dragon fruit din hun chumo hei po hi ara thlum em an in chhir lo te me nya ka phun tir hi mo kha ni hei kan vai min te khula khat mar cha te kan da em mai ni chon hei helai yan bor sai be kha ka si troi ka ti kha hei lo tha em me hei anna kar tin na tang hian in aron peng mo bor sai be lian chi nei hi to te chi mo ka ti kha lian chi kha lo ne sang u ta ara to don mo ka ti khan ron thang zel sia ji kha ka sikta hi aji khi ka sika chuan aji ka si na noi kar tin tang khan heron troi ta vek mai ni chu tha hi kan ti khop me mo hei chuan hei tiang hring chi hi oma na hi ei ni ko khaw te ka bor sai bet ti kha troi veka chuan helan sweet corn po kha lo lian to lut tuk loma a kung thau deuh lo hi oma an ang lo ni hi then hi avui thei ve nge ka be sia saron pota hian saron par ma in avui man be sein sweet corn kan phum ve a hi kung hi turon thau thal tuka mani khanin khu ar ek hi ka pe a saron om box sia ril ru ip chung ka pe ma se hi helam panga han vai mim khan ma mo sia le tha kha chuan hei hela hianin ka da boka sweet corn chu kung ron thau tha em a hei saron enkawl ma tak taka avui man be sin kan ching ve ni a chuan hei ti hian saron pota ka da neu ho kha lo thang lian ve te em ani chuan hei vui the nge tura be sila chuan sweet corn hi aching thang ten kung khatte te a mal khatte te turan lo ti a ka lo shelo ke mu thum te mu ni ten ka lo tu a ma seng po ni se a thatura nga yang cher tu te in savain bye vek ula